buka kusuqhathaniswa nama noodles 2-minute noodles and isazi ukuthi i-stress nokucabanga kakhulu kuyakukhoza lokho na umvusa nkunzi yawala la mchawuthile kushwethi utlabe lidikela letsatsi ube letsatsi leleng ntso hotsha cela uthole na uvusa nkunzi wakho ngiyakutshela wena uzomhla uthi yabona manje sengiright esekhaneke ulala kodwa cha ungakathi cha hayi kodwa yaqhubeka chawuthile phuthuma nawe uzoyitholela wakho.